Terus Lumia pati sa dragon ay. Kaso lang. Okay. Sir, makig-trade ka. Hey. Hmm. Okay. Ano pala kog 5? Ano ko 5, 5, 5. 5 ka seed. Para makapag-iya ko atong dragon. Ikaw, baby. Parang to. Parang to. Huwag kalipo. Dragon. Dragon. I mean, saan ako ang dragon, diba? Wala. For satisfaction lang, good. Gusto ako satisfying na ako kay dragon. Magbe-et. Nandito tayo 122 subscribers. Thank you so much for that. Ano ka, sir? Tara. Dagan. Hello, sir. Okay. Wait. Okay. Okay, nice. This one. Trade. Thank you. Bye-bye. Okay. So, ano tayo po itong dragon? What is this? Ram talon egg. What if we put it here? Hey, nice. It already has. Oh, hello. Use weight to tame it. Wala ko yung weight. Okay, so baka makakuan ko. Saan ka kapag-tame? How can I tame you? Balik ko sa kong convey. Bigdaan. Ram talon egg. Tura akong bed. It's over there. Wait. Kailangan na to magkuhaw. Agay! Okay. Kailangan na ng coal. Nice. So, yun na mo. I shall return. Return! Okay. So kita itong kanon. Kani. Kini. Tapos, kailangan na ito kanina. Let's go. Ah! May dragon dito, oh. Wait, kailangan ako tuon ako ang little dragon. Tura, hapit na ko mamatay, yun. Saan naman eh? Ay, ahan ako. Ay, naku. Nagbunga balingag. Nice. Naroon dalan. Ahan na to. Tara. Okay, itong gamay titong. Tara. Kau na to. Hello. I must be.
Come here. Come with me. Saan sa ko? Dali. Dali, okay. Sunod ka na ako. Come. Come, 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 come. Ha. Let's go. Ay, ka-cute. Nanginay na lang ta. Nanginay na lang ta, guys. Tuloy ta agi. Dali. Very good. Dili, dira. Diri, oh. Naog. Naog. Hey. Diri. Come. Wala mo akong wait eh. Hey. Come. Okay? Mm. Goods. Goods. Hey, tiara. Diri, 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 diri. Sunod. Taod, layo pa tong balay, oh. Ay, balay. Di, day balay. Sunod ra siya. See? This is your house, okay? Kailangan na to mag-craft og kani. So, kailangan to isa ka stick. Kaso lang, kailangan ako o isa ka planks. So, para makakuan ko planks, kailangan sana ako magkuha og kahoy. So, para makakuha ko kahoy, kailangan na ako mo gabas diri. Okay, tapos sabat mo. Okay, kit ko guys. Okay. Okay, sa ilalong. Tala, talamigo. Oops, naputol. Dali. Dali. Ambak. Oh, goods. Kaya ng chicken, oh. Mga-craft na to. Ay, kailangan pa rin natin mag-craft o saka kani para mag-craft tag. Kani. Tapos, isa ka stick. Nag-light kari para dili ni makuha og creeper. Tapos, yung uluhan, o ilan. Okay, tapos, ikaw, mga buto na mag-battery. Anong takag. So, kaya dito man taka
Ako mag-craft og planks. Craft na tag planks. Ano tayo? Sticks. Craft na tag fence. Where's the fence? Fence. Okay, sorry. Day. Okay. So, kailangan tayo. Tara. Door pod. Door. Tayo no window. Okay. So, tayo naman tayo fence. Tama po fence diri. Okay, goods. Ayan, pagkahuman. Hindi pwede nito order. So, kailangan ka. Tayo, kaos natin na. Oops. Close ito na. Tapos, naman tayo door, no? Tayo door. Tulog ko po katong door. So, maning tulog ka door ay. 1, 2, 3. Uyas tong balay ay. Tapos, dapat rin ito. Oh, ano ko nakuha? Okay. Ito natin. Tapos, tangan na ito wait lang. Hiker's walking stick. Sige to. Walking stick. Jamat. Tara itong po mo. Hihi. Sige daw. Okay. Nana ko yung walking stick. Okay. So, kita mo na. So cool. Speed, jump boost. Okay. Ano yung pag? Ano yung pag? Sabit. Wow. No? Sound to? Yeah. Nice. Tigi. Ito na yung patio ng chicken. Nice. Diba? Isara. Kas ara. Lumiya pati yung sa kulay. Okay. So, tayo chicken. Tapos, napapatay ko. Natay ko isa. Totoo na to ni. Murag mo. Naluto pa na to ni manok. Oh. So, mga craft na ko. So, yes, balay eh. Oh, so cute. Ano to na? Okay. Dali. Good. Come here. Nice. Tira. Okay, luto na ni. Kani. Ampun ni kani. Kaon sa ta. Kaya pwede tayo. Kaon sa ta. Nice. Oh.
Mangita na tayo ko ron. Dark oak. Ah, mo makita ang dark oak. Uy, wait lang. Di ba dito? Wait. Ice to dito? Ay, gusto ko dito patulong mo ato. So, boto na ning mali. Ito na. Pila yung lutuan. Kay kanira? Okay.